inge hagere samedi ku bikorwa rusange ngende mu bikorwa rusange umukuru w'umutumba ha wewe nyene ntiwahoruza baca ahantu imiserege ku misozi hajya nyawakirabo ntiyari bwaze kuhasaba ngo hagereye hanyuma aca mpimira metero 50 wiyumvire ndi umwe abandi yabatambukira 25 ngo wewe ndayigwiza za kabiri nukuri ugize neza cyane ufate isuka uhere hari nanye mfate duhuriye hagati 25 ziwawe na 25 gwanje wakoze kuzipima nakare mu bikorwa rusange ntukoresha dukora twese yo wa mugabo yavuye mu munyororo buhaja sara agomba kudukwegera acaricara nanye nyandicara ngurinde iki gukora ntindiye gukora cyangwa naho hikore ugatanga nta je isuka nayizanye zana nawe iwawe yo abwira data wacu no badata wacu babi buri mwana muhungu wanyu ko yase gukora ngo hakore aca bayakora cece turataha dutahanye twakiye tujya ahantu kwatira ashumugabo yitwa Bisumba sate hajya wingiye guhuha agakumbi abashinga ntahe cyandingira mu bandi wowe wingijwe nande n'intahe yanjye ntuzi ko nati ngo watiwe ryari ni wewe nyene umbaza watiwe nande sintahe mu wihaye ngo genda afise wanyatiye n'uwivuze n'uwanderuye ndabakubwiye ngo yo kajuge ujya nyabika nihare ntariho muhamagare avuge ko atize ndiko ndate mugabo nawe mbarira uwivuze watigwa n'indi kuri kuragira amanya atapati inzoga agakenke amwije inzoga bariko arakura kw'ibikuru turabona urasesa indya imbere y'abashinga ntahe bagahora uwo mugabo masuraga umukuru w'umutumba uwo nakubwira mwe nigeze kumuvuga ateta nazi uwo muhungu mureke kandi ibyo ugira si byo akubwira si aho uvuga ntuzi ko yati uyu ntabyuzi uyu ntiyahora arongoye gerere muri komine mu mugamwe ntiyarakomeye ntabyuzi ibyo none uri kuramugira ko amanyama bijya kete yazanye rya procureur yemeza yuko ashobora gutembera ahariho hose iyo Burundi bugera urarifuta yederarjisema niyo bari bambaye niko yari yanditseko uko ntegerezwa gutembera iyo Burundi bugera je suis libre ati mureke rero asigaye na ivyo wihinguza Karoli soma inzoga y'abashinga ntaye muri komite urimwo icagomba ntaco tuzi aho rero ni kuwa gatandatu wa Mungu urahaba kuwa mbere ndasubira rero i Bururi kitsi Bururi ati none ati uzi n'inkuru nte ati narabajije ati ico bikora ndashobora kuguha aho ukora hanyuma tukazokwitonda tukabaza icyatumye bagusimba rero ati hitamo ndagushira imatana ndagushire mu rutovu nyakubaho imatana niho nawe uramfungiwe naje bahiga none subizeyo subire muri kagashi reba ko kazi ndagaheba ndagushire mu rutovu igihe navayo uzi ko bariko baraye barampiga mu ijoro bagomba kunyica none ubu nkengenda akabikongeye mu kandi singerayo utandondereye ahandi ngo none wifuza hehe ndagushire mu rumeza mu mavukiro ariho bigwa barampama ntibikunda
tora basa ugomba ni ntoye ahinyamugari nye ni bururi aha mu mbona naciye muri paruwasi niyo naba nkankoraho imyaka ibiri iyo myaka ibiri ndayikora ntahembwa kubera ko bari bazi ko napfuye ntiwagiye kurondera umushahara wawe naragiye nshitse Bujumbura bati witwa ngwiki nitwa bitariho Karori baraba mu madosiye ukora hehe ndavuga iyo nkora wahora ukora hehe nahora nkora ikivumo bararaba amadosiye y'ikivumo ntayiriyo wowe utegerezwa kuba uri mu bapfuye napfuye kandi mbona bobo wahinge basingende vuga matrikire 502 995 acaragenda mu kazu kari inyuma ya Grambiri bakabona kabi kudutegura akazu umengo karaboze acagenda ndemo nazanye dossier yanje 502 995 ayikuye mu bapfuye amadosiye rero bapfuye yari mu ruhande rwa baca baya transfera ahandi ega n'ubu niko biri idosiye umuntu apfuye baca bayikura muri abadima bakaca bagenda bakaziklasa none wowe ko uzi ubwenge ubona ko ari nda yijyanye mu dosiye y'abapfuye inge ntuza kubyumva muri suite tubyumva rero ayishikanye ngo aha naho uyibonye ngo hariya bizwi ko wapfuye ndayibonye kandi ubu ndayisubizayo izosubira kuvayo ari ukuzanya attestation de vie attestation de vie de vie icyemeza kuriho kandi akubona ko icyemeza ko niho kandi umbona ngoya urashobora kuba utari bitariho uri uwundi muntu aje kwiyita bitariho ngo je no kumenya gute ngo abantu bose abafonctionnaire bo mu Burundi genda baza urashobora kuza uwundi yoza yita bitariho ngo ni gishikirinde mu ndagenda uzohera ku mukuru w'umutumba arampa agapapuro urabona bobo nta makashe niyo yampa agapapuro kanditse ko gusa ngo jewe naka jewe masura gumera ikiyo ndemeza ko Karora ari agaca shira kugikora shira nizeye chef zone condo jewe condo ndemeza ko Karori akiriho shira mu standard ni urupapuro baca abagwandika bakashira kwita yari yinde fumberi hari regara cyane yego cararumpa ati aho ntibikwiriye genda kwa directeur nawe directeur ararumpa attestation de vie genda kwa inspecteur ndagenda arari ubunyandiki genda kwa gouverneur genda kwa procureur ndashika kwari zo mpapuro Bujumbura ndagenda ko ari depoje kandindira amezi atandatu ndahembwa iyo attestation de vie yanditse ko gusa handitse ko ngo je susinye izina rya nyamuntu atteste par la présence que le nom itariho Charles fils de et de originaire de la colline Genda commune Songa province Bururi s'est présenté devant moi et est encore en vie. La présente attestation lui est délivrée pour usage administratif. Koniko yari libere ndahembwa idosiye kiragaruka baca bagenderayo kuraba igituma idosiye yari yashyizwe hariya baca baragenda basanga raporo yatanzwe n'umukoresha w'amatora